cortège du président qui doit passer. Et le président est coincé dans l'embouteillage sous la pluie. C'est vraiment, on n'a pas raté ça. C'est le cortège du président. Mais qu'il a écrit quoi? Est bloqué. L'embouteillage à Kinshasa n'épargne personne, même le président. Même le président. Oui, c'est encore possible. Il va descendre. Ah, je crois qu'il voulait descendre. Est-ce qu'il va descendre? Parti, on l'appelle. La route est bloquée. La vache, tu vas laisser là. Laissez la place. Hey. On est déjà en train de... Il a dit le même qu'il y a trop d'embouteillage.
Bwana Safari Makuza, Luke barikeka ngo intambara iracyari ndende kandi abayenyegeza ngo ni bampatse ibihugu, wowe urabibona ute? Murakoze cyane munyamakuru w'Ijwi rya Amerika. Nibyo koko akarere gafite umutekano muke, intambara irahari, aho intambara ihanganishije umutwe wa M23 na guverinoma ya Kongo ifatanyije na FDLR, Mai Mai, Nyatura n'abacancuro b'abazungu b'abawagina ndetse n'ingabo z'u Burundi. Intambara irasenya ntiyubaka, kuko twe rubanda rugufiya nitwe turi kuharenganira, nitwe turi guhura n'ibibazo. Nge ngasaba leta ya Kongo nidufashe, ifasha abaturage, nidufashe ivane abaturage mu kaga, mu kangaratete, yubahirize amasezerano yaba yaragiranye na M23, kuko intambara urabona kugira ngo ihagarare iri kugenda ifata indi ntera. Rero ikintu nasaba leta ya Kinshasa nidufashe, nimba ikunda abaturage, ikaba ikunda bene gihugu, ikaba ikunda akarere ka Nord Kivu, cyane cyane akarere ka Masisi, Nyiragongo, Rucuro, nibadufashe barebe ukuntu bajya mu biganiro. Sinibaza impamvu birengagiza ibiganiro bagiranye n'umutwe wa 23. Barabigiranye, ariko nitwebwe uyu munsi wa none turgura n'ingaruka z'intambara ndetse n'ubukene bukabije, ejo tazabasha kwikuramo. Murakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Safari Makuza. Gusa icyo twavuga, wari utunze agatoki imwe mu mitwe uvuga ko ikorana n'ingabo za leta, uvuzemo ingabo z'u Burundi, uvuzemo umutwe wa Wagner. Kugeza muri aka kanya Ijwi rya Amerika ntabwo ayo makuru zirayemeza neza. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo twabifata nk'ibitekerezo byawe, kugeza igihe twebwe twashoboye gukora itohoza neza kugira ngo tumenye ukuri kuri ibyo uvuze. Ariko hagati aho Bwana barikeka, mugenzi wawe Safari aribaza impamvu ibiganiro cyangwa se amasezerano yari yarasinywe hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa bidashyirwa mu bikorwa. Wowe ubona ibyo byaba ariyo mpamvu iyi mirwano ikomeje muri ako gace k'iwanyu? Bwana munyamakuru, nje ndabona iyo ngiyo atariyo mpamvu, kuko imirwano miremire nk'uko nababwiye, kandi mpora mbisubiramo, kuvuga ngo amasezerano, ayo masezerano uyu mugenzi wanjye Safari namubaza ngo nayavuge nayahe, navuge nibuze ibika bibiri, article 2 cyangwa 3 z'ayo masezerano. Kuri ubu ngubu ayo masezerano abaturage ntibazi ngo nayahe masezerano. Kuri ubu ngubu ayo masezerano nimba barayasinye bagiye guturuka kuri RCD, AFDEL, bikaza bikagera kuri RCD, bikaza bikagera kuri CNDP, bikaza bikagera kuri M23 ya 2012, bikaba bigeze kwigiye cy'iyo M23. Ayo masezerano nayahe? Ayo masezerano aragana he? Ubwo rero iyo umuntu ari mu kibazo runaka ashaka icyo bita kwandika, donc preambire, donc muri ariya masezerano niyo baja bitwaza bakavuga ngo ni preambire, ahubwo hari ikindi kintu cyaba gihise inyuma cy'abaturage batari basobanukirwa. Icyo kintu nta nicyo bakirwanira, icyo kintu nta nicyo bakigenderaho. Naho kuvuga ngo amasezerano, amasezerano uwabaza abarwana ko ntawe wari wavuga ngo twasezeranye iki abaturage n'amahanga abigereho. Turebe ese abaturage dukore evaluation, ni ibihe byo guverinoma itubahirije, ni ibihe byo bariya ba ribozi, bariya ba M23 batubahirije. Ibyo ngibyo niko gahirahira abaturage barimo gupfa buri munsi, guhunga buri munsi, guhoza akarago ku mutwe. Abaturage barakarambiwe, bashaka ukuntu kuri bantu bakubahiriza ayo masezerano, cyangwa se bicare batubwire ngo
ayo masezerano ni aya ngaya hanyuma se intambara tuyongeyeho bwana barikeka amasezerano bwana barikeka ayo masezerano so ubona azubahirizwa mu gihe uruhande rumwe rutemera ko